Junija u kabinetu predsedatelja opštine Verbas otримана перша схатска организацијного одбору за предихтовање централни преслави националного швета Руснацов. Председател општини Вербас Братислав Кажич привитал председателя вивержного органа Националного совиту Руснацов Јовгена Мудрого, директора Завода за културу војвоđанских Руснацов Сергеја Тамаша, председателя културно-просвитного друштва Карпати доктора Дејана Загорјанского и Наду Ленđer спред Карпатов. Наша општина je do godine domaćin, tog 17. ili 18. januara. Ja sam bio prošle godine na centralnoj manifestaciji u Orahovu, tako da smo mi tada obećali podršku našem udruženju Karpati, tako da smo sada u načelu dogovorili sastanak gde smo im obećali punu logistiku, pa i jedan deo finansijske pomoći za organizaciju ove manifestacije. На схатски одлучене же у организацијним одбору преслави буду и помоćnica председателја општини Ксенија Бенце, заменик председателја Скупштине општини Виктор Бесермињи и член општинске ради Вербас Јована Војтовиć. Bilo bi neozbiljno da i naši ljudi ne uzmu učešće u organizaciji, to je samo znak da smo zaista zainteresovani da ova manifestacija uspe i prođe onako kako dolikuje Vrbasu, odnosno gradu koji je domaćin. Председател културно-просвитного друштва Карпати Дејан Загорјански виражал задовоljstvo že u Verbasu bude centralna preslava Šveta. 2015. rok bude i rok kulturno-prosvitnog društva Karpati, 25 roki od postojanja društva. Za nami veljo organizovani veljki manifestaciji i ruski i ukrajinski, takže še nas davame, že uspišno realizujeme i to tu predstojeću, jak da povem, manifestaciju, ktorá še otrima u nas i hvarim, za teraz sme formirali jedan inicijalni odbor i počinje še robiť na konkretizovanju programi, ktorá bude vyvedzena na tej manifestaciji. Mali sme na hodu i čuli sme Nješka Žeše, okrem tehnične potremovky logistiki planuje realizovať i finansijna pomoc, co bar značne, a teraz ostava i planuje še, znači, že bi znuka samog organizacijonog odboru, že bi sme še zišli, že bi sme še šedli i že bi sme podijelili konkretni zadanja i že bi sme faktično u budućim čaše, ktoré pred nami každe konkretizoval, kto co zadluženi i že bi še to privedlo k koncu, že bi sve to bilo tak, jak i treba da bude i že bi sme prezentovali i Rusnacoh u Verbaše i same društvo Karpati, Nacionalni sovit, Zavod za kulturu i všelijak lokalnu upravu i rukovodstvo, ktoré očeljuje, znači, že bi to prešlo u jednim najkvalitetnejšim i najljepšim urovnje, znači, že bi sve to bilo ljepše, jak to bilo po teraz. I to ta schadzka nije bila baš detaljna, mi uglavnom še dogovorili to co nam trebalo, a teraz dalje formujeme celo za organizovanje nacionalnog šveta Rusnacoh i u tim celu budu normalno šitski to ti zos Karpatoh i to ti zos lokalni samoupravi i niše teraz budeme dalje i dogovarjati, co budeme robić, a važne nam da vidíme, co tot štredok, znači Karpati, co oni možu ponuknuti, znate, že u tim centralnim nacionalnim švetu oni maju jednu čast. Zošćim še može predstaviti i že bi to bilo, že bi še u tim najljepše predstavili, že bi bilo to reprezent na našim nacionalnim švetu. Danas je bio taj jedan sasvim lep sastanak, vidi se da će biti jedna jako dobra saradnja i ljudima iz organizacija, ruskih organizacija, oni su zadovoljni što opština Vrbas ima velike kapacitete da ih jako dobro ugosti i da ove godine ta manifestacija bude u jako dobrom nivou. Karpati izuzetno mocni. Za sobu maju 25 roki, bude došao roku svojho istnovanja. U jednej zajednickej roboti s Ukrajincami, s ktorými sme i budovali to dom, teraz prišlo šor, že by mi mali svoje šveto. Toto šveto dom, že še postarame, da naiste bude na jednim visokim urovnju i ukažeme, že Verbas je godivše naiste ponuka kvalitet, a tu je veľo ľudzoch, ktorí tot kvalitet znaju i obdumac i ukazać.
Присутни були задоволни за спораду на Схацки. Шицки указали добру дзеку за организацију и пририхтовање, а понежеше за оздохварками на час рушело, преславадња Руснацог у Вербаше 2015 року буде квалитетно организована. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Среду 18 јунија у Велјкеј сали културно-просвитного друштва Карпати отримани дзецински фестивал Привид љету, ktorише уж традицијно отримуе у Вербаше. Домашнише представели зо станцом, шпивањом, рецитованјом и глуму. Участ вжали шитски секцији друштва, јак и шкољаре, котри пестују руски јазик зо елементами национални култури. На манифестацији учествували гости зо културно-уметницкого друштва Јаким Говља зо Миклошевцов зо Републики Хорватскеј. Mamy jednu długu tradyciju da się zbieramy, da powiemy przed kraj sezoni, da dzieci ukażu swoje to, co robili i co naprawili u sekciji kulturno-prosvetnim društvu u Karpati. Znači, tiž tak, znači, oni muša i nastupi u drugih mjestoch, a je i pred domašnju publiku. Takže napravena jedna krasna manifestacija Privid ljetu, która uštirva, da povem, 4-5 roki. Privedli sme toho roku po perši raz dzieci. To можеме повести, že nastavok сотрудництва нашого друštva i kulturno-prosvetного društva Karpati, z ohľadom, že društvo Karpati bolo náš host pred 10 rokami. Toho roku ušli dzela povolanka za dzeci i mi še dzečnje sme še odvolali na tohto povolanku. V loni Karpati boli u nas na našej manifestaciji Mikloševci 2013 i tedy sme še dohvareli, že še sotrudnictvo nastavi i bilo nam bar zmilo kad nas povolali dzeci, že bi prišli do Verbasu. Eto, co da povem, šitskim milo, že sme tu, nas davame že im programa popačela i že toto sotrudnictvo i nadalje bude rozvivati. To ta grupa, kotru ja vodzim, čišli 18 dzeci. Toho roku sme ih podeljali do väčšieho i menšieho возрасту, bo už to tí 7. 8. klasa už odskakovali od tých menších, takže veci už nemohlo še robiť v jedno. Dzeci prichodza dzečne na to tí proby, raz týždňovo máme proby, piatkami še schodzíme i môžem povedať, že máme nastupy. Evo, spravdi, robota dobra, jest rezultati i máme nastupy. Bešeduju po-ruski, ale čuvstvuje še vpliv vekšinskого narodu, asimilacija še čuvstvuje na každem kročaju i češko še bar češko dorvat tej habi. Probujeme, keljo sme hodni toto, nije za stanovic, bo še to nažalj nije hodno za stanovic, ali hodjem s pomalšic. A teraz keljo vitri mame i doklja vitri mame uvidzime. Pucerana ponad komun. Jak drenovana kanđurka jasna, jak granča pljamka nocnim hodzinom. Jest jedno sunčko, jak zlatna klaska, za pojnim pakom novого žita. Jest jedno sunko, jak perša laska, za paučajki handljivo skrita. Ideme na probu, šitski še zabavime, da kedi še i povadzime, ali je dobro nam. Tu sme upoznali novi dajaki, pajtaši novi i bar mi še pače ljubim jest na rusinski, šitsko ljubim po rusinski da pripovedam. Mi teraz mamy veljo nastupi i skoro každi vikend. I kad priđeme na nastupi, već skalj
i tancujeme i śpiewamy i recytujemy i jest nas wielu. Mamy 4 pari velikih i mamy 6 pari malih tancošak. I već kad mi vjedno šitsko tancujeme, oni uvodni dio, mi štredok i konjec i tak še poradzime, že šitski máme jednu točku. Були сме на општински смотри, та веќе на зонски смотри, були сме на Baby Exitu того року, na Veselinki u Novim Sadzie. Ja ljubim, kad školski rok zakončíme s učastvovanjem u Privid ljetu. To nahoda, že bi dzeci prišli, bo mi njerih tame baš často priredbi. Već tu učestvujeme, a i bardzo ljubim, pretože Irena, moja školjarka, która teraz bardzo aktywna u Karpatach i ljubim i pre nju, že moje školjare, to je jedna tradicija, którą mi nastavljame, že učestvuju i oni na koncu roka. Devojčice su smiješna stvorenja. Dugonoge, okrugle, pegave ili kratkovide. Mnogo lažu i ogovaraju. Snina mudara strasta jevni, rozum menja, slavi stenja. Zoznim ruka barže uderi, zoznim dira barže beri. Strah pohašal švetla veli u cahnuti do postelji. Takadi zo strukom, mili mojo predki, jaku karijeru vibrat vam podzeki, či zahanjac šitski vašo pripovetki, da še celkom pridac vlastne školske teki. I teraz kraj školskog roku i prišli smo tu špivac do Karpatov. Tu sam bavila 4 roky i ja bar ljubim prísť do Karpatoch a teraz učestvujem na priredbi. Evo zaš prišao čas, že bi sme še pozberali takú zacu da zahrajeme, a teraz nie za sebe i svoju dušu, mada jezi to, ali teraz budeme prowadzić dzecinski orkestar, dzecinski folklor, ktorý richta Irena Skuban. I teraz počimaju jedan ih koncert, koncert Pozdrav ljetu, zašto oni praktično pozdravljaju ljetu i pomališe rihtaju za dajaki svoj odpočivok do počatku novoškolskog roku, ta teraz porihtani koncert, ktorý mi tako zaveličame s našim prisustvijem i budeme hrati s dzecom da možu fino tancovati i dvomno, že to bude dobro. Členom Kulturno-prosvjetnog društva Karpati predstoji hostovanje na festivalu Červena ruža i na Kocurskej žatvi, a već napravlja dugšu pauzu. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Narodil som še u Novim Sadze, školoval som še u Novim Sadze. Kad mož tak povezi peršu karijeru, mini karijeru sam napravil u Novim Sadze, uslovno povedeno. Perši band sam malo u Novim Sadze. I zenješka živim u Novim Sadze i sumnjam, že da kad iz Novog Sada i pojdem. Preto ljubim povesti, že sam dzecko z Urbanog Štretku. Miroslav von Bulbars cikave i njobične dzecko. Šitsko ljubel. Najvoljel špivac kad bol mali, recitovac, a ljubel bavic fotbal, ljubel tenis, ljubel košarku, biciklu, išao laži na Frušku horu, tam išao zo s decmi, pljivac, a je jako vše še vracal gu instrumentom. Kedi god še pošlo zo s njim da kedi do Varošu, vše opatrali instrumenti. Mušim povedati, že moj perši kontakt z muziku, znači od dzecinstva, praktično vodza od Jakima Sivča, išće dok žil. Že može biti i praktično, že on mnie usadzel i to ljubav u muziki, koju teraz mam i opredzelil moju
buduću profesiju. Še me cікавила фізика. Та som upisal Prírodno-matematičný fakultet, ktorý som, nažal, zohábal na 3. roku. Nikde ho nezakončil. Ešte vše som upisaný, hej, dokumenty mi stoja na fakultetu, tak som ochábal možlivosť, že môže buď jednoho dňa. Ale som u međučaše ukapiral, že muzika bude moje životné opredzeljenje. I već som, hajde da mam, volim jaki taki papir, ta zakončil pozarjadovo srednju muzičnu školu. Kiedy mi htoška z Rusiji, ne znam už, na dorunok prinjes violinu. Međutim, violina nije tirvala dluho. Violina z toho položenja friško prešla do toho. I to pametam, to mi je ostalo dobro urezano, že jeden dluhi čas ja u stvari troška hral na tej violini. Posle toho často sme odchodzeli do šougrajiteti mudrovih, gdje vše daco hralo, špivalo, vše bilo dejaki instrumenti, medzi tim i gitara. Znači, ja še zaljubil do gitari. Šougor možeš gitaru hrati. I tak ja dlobal do tega. Nije dal mi u domu, normalno. I već sam normalno na rodičok, že kedi mi kupice, no kupeli mi konječno u 5. klasi osnovnej školi, kupeli mi gitaru. I tedi sam jeden školski rok išao na jakšik hodzini, privatno, gdje sam naučil normalno 3 akordi i hotove. Ja znam hrac. Tako je tu školski bend, isti taki muzičari jak i ja. I tako mi hrajeme, mi šitsko zname i tak dalje i tak dalje. I nikto me nie bil po uchoch i nie naháňal, že už keď si šelapel do čoho i máš eventuálno talent za daco, daj školu i da to bude šitsko pošore. No to še nezbulo, nažal. Moje sami počatki nie boli s Rusnacami, boli deška štrednja škola počatok, 9 člena grupa pod nazvu Človek, som nemalo vjazi s Rusnacami, bo basista, ktorý hral u tej našej grupi, však bol Čarnohorec. I to on vydumal. Uopšte nedumajući za Rusnacom, ali to Rusnacom bolo interesantne, že ja hrajem u jednej grupi, ktorá še vola Človek, ta sme hrali i na Kerestorijadi. Ali pred Kerestorijadu sme hrali Teddy Bull, ne znam točno jak še volal, koncert, ali na vojvođanskim nivou najuspješnejši ili najkvalitetnejši mladi grupi mali koncert u Studiju M. Medzi tima grupami boli i mi. I tam nas vecka išće zamerkovali tedišnji redaktore, Bogica Mijatović, Anđelko Maletić, Vitomir Simurdić. I dako z ih pomoću, dako po preporuki, a dako i za našu upornostu, sme znjali jakišik demo na kasetofon u garaži i poslali na tedi isto prestižni jugoslavijanski festival U-Rock Moment. I dobili smo povolanku i hrali smo u Zagrebatskim Lapidarijumu. Prosek rokoh 17. Ktorý to rok upýtal? To 82. rok. Na pišalki pisnju zašpivajme šerca, rozveselne veselo, špivajme veselo, hej, hej, špivajme veselo. Znači Radio Novi Sad, muzična redakcija, potom muzična produkcija. Meni je to všetko bilo super, ja bol prosto zaludzený za ostim i evo praktično do dzenješka ja z toho nevyšao. Robil som na programi, jak muzični sotrudnik, potom i jak muzični redaktor, mal som svoje emisiji po ruski, robil som do jednej emisiji, jak prestižnej emisiji Dzenješka Pop Express i randevu s muzikom. Jeden čas
на першій програмі Радіо Нового Саду. Потім som robil na Radio Stotky. A my generácia, boli sme u strednej školy, povedzme. Hej? Hej. Ozbiljne sú trudníctvo u stvari, ktoré datuje Ponješka, počalo odzekujúci, Rosji i tým časom, počátkom. Keď sme počali, jak autoreše naiste vyražovac i on i ja. Ale mali sme i odredzené iskustvo. Hej, už každé, hej. I špivácké, i muzičné, už jaké god, hej. No dobre. Znači počalo to prepletať i tak. Hej. Takže nemoš to baš rozhraničiť, ja hovorím, my na teda dlho poznáme i dobre še poznáme ozda už posle teda času, že to ja ne znam teraz, ktorý to rok by bol tot, keď mi počali sotrudzovať. Kad ideš, gde putuješ, moji panie, čom ochawiasz divže svojo šesame. Kad ideš, gde putuješ, moji panie, čom si divče šesame. Keno naša narodna studenka nevyčerpná? Ruska. A teraz zaviši, co podrazumijeme pod naša. A preto si pýtam, hej. Da. Bo keď še bazujeme ljem na muzični studenki vojvođanskih rusnacov, već to bar zmalo. Ja osobno še nikda ne bazoval ljem na tim, znači še me perše interesovalo i vyhľadovac, i sluhac, i ukradnuc, daco, primenic do svojho doma, u pozitivnim smislu, hej, ukradnuc. Takže Muši še tak, nadovjazovati. Hej. Še som, keď o ruskej muziky, še som bral to aspekt, že sme prišli od Kačik, a toto od Kačik nielen z jednoho mesta, ale i tam bolo rižni upljevi. Ali najveće mi impresionira to co taki karpatski, co ma karpatski prizvuk. Oči, čarni oči, nie spali se tebe z noci, ište tebe, nie bude se, dok mi milu čarni očka nie najcece, ište tebe, nie bude se, dok mi milu čarni očka nie najcece. Zabavna muzika pri Rusnacov. Nie możemy ju tak definiować, bo jak co nie postoji zabawna eskimska muzyka. Znači, zabavna muzika. To muzika popularna, sučasna, moderna, trendi, sve to provadzi, pomišane, šitsko. Ruska zabavna muzika bi mogla biti nadost sučasna, ali je nje. A čom je nje, ne znam. Ja še pitam. Bo ja prepoznavam, pogotovo u terašnjem času, pri mladih, kotri tvorja, coška, co interesantne, inšake, sučasne, mladi sluhaju šitsko. Od repu po šlageri, narodnjaki. I već stotico tvorja primjenjuju to šitsko i znači tu može coška visc. Kad priđe festival i kad pridu, že da dame teraz zabavnu pisnju na ružu, to coška nje stanje prosto. Ja ne znam u čim problem. Dobro, ne možem sebe položiti do toho, ja sebe klazem do jakošeg mainstreamu. Ali mainstream še menja.
mainstream 80-х не був істий, як 90-х, а поготом не як Єнєшка. Але я ще все чувствуjem, že som mainstream, ale som otvorený, ľúbim čuť i počitujem všetko, co i súčasnejšie, i všaké od toho, co ja dúmam, že dobre i krásne. Mne, hej. Co się tyka nowej twórczości, może być, że postoji hiperprodukcja, pretože nas nie wielu, odnosno nie tyle konsumentów, kiedy się toho prezrok wytwori. A z drugiego boku, że mamy wiele festiwali, nie wiele festiwali, ale może być to ta koncepcja festiwalów by trebalo da się premeni. I festiwalu by trebalo jakoś osúčasniť. I slúchať, jak się to robí u Švece i jakie się trendy novi primenjujú. A dakus. A normalno primenjovať všetko toto i u nás. No ja nie protiv toho, že začúvať tradíciu i to. To je jedna stvar. Ale ne možeme zanjecbať i to tu súčasnú liniju i to. Ne možeme mi tých mladých teraz silom cahať do tradícií i do folklóru, keď by voľný repovac i hrať punk. Môžeme ich, ako ich môžeme kanalisať, pomohnúť im da to dobe, opáčme, i Sanremo nevypatral Neška, jak co vypatral 56 rokov. Jak ciężko było dla kiedy żyło się stromo i bez rozkoszy mili synu za korek żyta szedł co z własnym znojom nam šepacelo synu moj. Za všetky tie roky mojho aktívneho učestvovania u muzičnom Švédce normálno, že bolo veľa múdrych i iskusnejších odo mne, od ktorých ja zberal znanje, na co im bezhranično dzekujem. A to ljem odradia da rušim, znači u muzičnej redakciji, u muzičnej produkciji Jovan Adamov, Vladuš Kolbas, všetky jeho tedešnji kolegove, muzičare, da ih ne čišlim teraz za leto. Zoran Mulić, evo, jedan od bitnih faktora. Među Rusnacami, Miron Sivč, Julin Rama Čamo. Ne mi prebači dahto, kad ho ne spomnjem, ali naiste ih velja bula. Pojdem tam poguckac staru višnju i začiric mačku do žohtara. Idze menki tako i po njedzeli, najbezomnje ocet zašnje tlači. Idze menki bo už nikto nie tam, celjem straka gravči, že je sama. Nurci ljeci to piše pametam, ce naš salač i kumova slava. Ja teksty nie pisał na rokom zakomponovanie, ja nie znam napisać tak, ale písni už boli napísaní, keď ich Mirko prečítal i vjerojatno prepoznal u njih jakišik šansonjerskih nitki, naj tak pojem, bo teksty nie písaní za ľahké špívanie i za jednostavné rozumenie, ale on u njih, co by som povedal, našol jednu trecu alebo štvrtú dimenziu, to tú dimenziu, ktorú môže pretočiť do muziky i spravdy som so zadovoljstvom slúchal, keď ich, i teraz slúcham, keď ich vyvozí. Co si prenašalo, jak sme čuli, tých tekstoch?
A to була jedna faza moja u komponovanju, znači z zbirke pisnjo Hrapok medzi hvizdami vyšla jedna trilogija špivankov Vracim šišće na stare selišće, Noc i Kuriše z babinog kuta. Okrem mnie mili i išće mi milše, že su sluhani i že šepače i ľudzom. Či to pčoli, či anheli, či dajaki vračanjini, oči mi o mamunjeli, da li krilac pavučini. Coška bulo bome hlaska, coška ceple u mnie dzwini, jak mochotka, jak odlaska, i jak motylj, i jak dyni, i jak motylj, i jak dyni. Zošćim še cešim po terasco. To mi milo, že som uspel so s mojima kolegami pajtašami vytvoriť jednu krásnu emisiu, kotra do konca už 10 roky sme toho roku davali na televiziji polhodzinka, muzična emisija znята u studiu M. Gdje ja moje špivanki na moj sposob, tak jak ja zadumal. Znači, pred 10 rokami, co nie znači, že bi to ti isti špivanki nješka už celkom inšak vypatrali. Ali to mi milo. U duši ceplo, pri šercu mraz, podumam prešlo, a trima me. I keď še vraca, pušća me. Kračam šmelo, a bojim še. Coška bim počal, a prestac bi. Špival bim hlasno, a ciho som. Na koncu konca, a konca njet. Budujem, valjam svoj mali švet. Njet, radosti bez ljubovi, šesavece njet. Nedelji bez soboty zmenilše mi švet. Njet, perinky bez poseni, njet, muziky co vešeli, njet, bez tebe švet najde. Švet naj ide. Miroslava Papa sam doživio kao izvanrednog kolegu, izvanrednog čoveka, izvanrednog muzičara. Ja sam veoma srećan što u gradu imamo takvog i što sam mogao da takvog dobijem i u Narodni orkestar, s obzirom da smo mi orkestar koji je formiran sa ciljem negovanja muzike naroda i narodnosti Vojvodine, znači svih žanrova narodnosti koji žive na prostorima Vojvodine. Miroslav je izuzetno dobro rešenje zato što sve to poznaje, vrlo je pismen i piše kad treba nešto za orkestar, a pre svega je izvanredan i profesionalac, vrlo je tačan i precizan u svakom smislu, što meni jako puno znači za timski rad. Ja prišel do orkestru v 2011 roku, perše jak honorárny, potom na odredzený čas i konečno i stajemno. Už som hovoril, že nemohol som šnic ani o tým, že budem hrať u jednom takým prestížnym orkestru. I môžem povedať, že som prenášal sebe u tým všetkým. Prvenstveno, že ešte daco nové môžem naučiť od starších kolegov. Bože tu prepletajú rižni muziky, rižni stili. Veľa iskusnejší ľudia hrajú, čo ja bar spočitujem, a vidím i oni mne. Takže sme našli akýšek zajednický jazyk i stvar dosť dobre funkcioniše.
Rušelo tak, že uglavnom sme šedzeli dohvarjališe, napiš mi, ne znam, taki tekst i već kad na moj tekst on pravil melodiju. A ostatnjih rokoh slučalo še i take, že bilo naspak. Znači, jomu prosto prišla melodija, inspiracija i već ja na osnovi te melodiji napravila tekst i normalno u dohvarki z njim. Možete ako vi dvojico z tih čislenih kompozicija? Z čislenih jedna od mnje bar zmilih i značnih špivankov, to špivanka Jarni Dišč, ktorú napisal Miroslav Pap na moj tekst, a špivali sme, teraz nie pamätam, na ktorej ružovej zahradky Joge, Naď i ja. Jarni Dišč skrije mi slici, bo nie było ljubovi dost. Jarni Dišč skrije mi slici, bolju šercu budze mi host. Živi nastup za mňa to troška co toho momentu i co nie moš povtoric veci. Preto ja ljubim živi nastupi i tedi še dobre čustvujem, osobne. Ali ljubim i tu drugu dimenziju, da povem, a da nje padnje prosto pežurativno u dejakim smislu šminkanje, a to produkcija. Ali to druga čast mojega interesovanja, znači to kad ja poza skla u studiju za mix pultom, gdje še kreira toto, co jak finalni produkt prihodzi k sluhačom. 1, 2, 3. Tvoje poručenje Rusnacom? To še muzičnej tvorčosti dotyka. Tvoric. Ta už jaké bude. Čas i istorija ukaže, že či da co bilo dobre, či dobre. I nie súdziť o tým napredok, že toto nam nie treba, alebo toto nie dobre. Nie. Ja bi všetkých púšťal, a već uvidíme. Že svoje časovo veľkí muzičare vše boli nepochopení u svoj čas. Či pravu slavu dožili tek. Boli nepochopení? Bol, veľo raz. Ale ja, jak som hovoril, ja osobne deška mainstream, znači štredok. I u muzičnom smislu. Takže ja tu nemam veľo problema. Tamburi zvonjali, stinaj paraju kraj, muzika hraje calu noc, ljubov, to všetko, co si môžem dať, ljubov, za kodru nikto nešmezná, švercu ver svojomu nedajme nikomu, tuď zemlja do sonu mojim snu. Ja ni teraz nie sigurny, že znam co scen. Ja ešte vše vyhľadujem. Ale próbujem še učiť na cudzích iskustvoch i na cudzích hriškoch, bo to mi tak nefine tako zade. Ale na cudzím iskustvu, da. I to u najširším smyslu. Znači, nielen tých, co kolo mne je blízky, ale poču muzika to, jak da povem, не позна границі. І у тим смислу поготовнішка нам доступне шицько. Можемо шицько чуть, видіти. Takže u tým smyslu vyhľadujem i dалі, i слухам, i provadzim, i probujem sebe položiť do tých ramíkov i nájsť svoje mesto u tým všetkým.